Gost naslovnih strana Mišel Zubenica iz Centra za međunarodnu javnu politiku, izvršni direktor. Mišel, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. U našu emisiju. Evo, imamo danas dosta tema. Ono što nam je na svim naslovnim stranama jeste predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samitu u Tirani je ušao u klinč sa Tačijem i poručio Hašimi neće to moći tako. Danas su to naslovi. On je kazao čak ni Amerika neće uspjeti da nas natera da ugrozimo naše nacionalne interese. Nema te sile. Pa bilo je očekivano, dakle, opet da se desi neslaganje između srpske i albanske strane. To više nije tajna da smo došli u jedan zaista zid što se tiče pregovora između Beograda i Prištine. Svi smo se nadali da bez obzira na sve ove poteze Prištine koji su ugrozili zaista odnose i dijalog dve strane, da će se pod pritiskom međunarodne zajednice ta situacija smiriti, da će pre svega one nelegalne takse na robu i centralne Srbije biti ukinute kako bi se stvorili neki uslovi da se taj dijalog u Briselu nastavi. Međutim, vidimo da to nije slučaj, da naprotiv čak kosovska strana je sve agresivnija prema Srbiji, da dobrim delom imaju prećutnu podršku pre svega zapadnih sila i nažalost mislim da se to neće dobro završiti pre svega po našu stranu, jer bez obzira što mi želimo dogovor, želimo mirno rešenje, želimo kompromis, to ne možete da ostvarite ako nemate dobru volju sa suprotne strane i kažem, plašim se nekog produbljivanja sukoba da može to da eskalira, ali opet mislim da ne treba da zaoštravamo situaciju, da je dobra ta politika, da naša ruka i dalje bude pružena, ali da ne po svaku cenu pristajemo na njihove uslove, njihove ucene. Dakle, Srbija ostaje pri tom stavu da samo kad se ukinu te takse i samo onda može da se nastavi dijalog. Ali je vrlo važno što postoji jasan stav sa naše strane. Još u avgustu prošle godine kada je predsjednik Vučić govorio na debati nove perspektive proširenja Evropske unije u okviru političkih razgovora na Evropskom forumu Alpbach, on je tada rekao da vidi da sve više neki, kao na primjer London, navodno više brinu od nas i više su zainteresovani za našu budućnost. Dakle, mnogo više nego što smo to mi. Negde je tada još zamolio međunarodnu zajednicu da dopusti Srbima i Albancima da sami reše svoj problem i tada se negde vrlo jasno čuo naš stav, što se pokazalo i u mesecima koji su kasnije došli, takođe i na ovom sastanku, dakle, videli smo jedan oštar i jak stav, a opet pomirljiv u tom smislu da hoćemo da rešimo problem i ono što smo mogli da čujemo, dakle, Beograd i Priština su u ovom trenutku godinama udaljeni od mogućeg rešenja kosovskog problema. To je loše po Srbe i Albance i mnoge zemlje u Evropi i u svetu nam drže lekcije, a tu su zbog svojih interesa i svojih unutrašnjih razloga. Nema problema, hajde da vidim kako ćete sada da rešite, pošto bez Srbije ovo ne može da se reši. To je juče izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pa pre svega sa takvim pristupom međunarodne zajednice vi takav problem ne možete ni da rešite. Dakle, mi smo imali konkretan neki predlog kompromisa koji bi mogao da zadovolji obe strane. Čak postoji ta teza zaista da bi i Srbi i Albanci prihvatili takvo rešenje, ali nažalost u određenim zemljama međunarodne zajednice, pre svega tu mislim na države Evropske unije, one ključne članice, na Nemačku, Francusku, pa i na Veliku Britaniju, jednostavno ne žele takvo rešenje, a to rešenje moglo da bude podela, odnosno razgraničenje, i oni žele jednostavno da Srbija prihvati celovitu nezavisnost Kosova, da mi pustimo Kosovo da dobije stolicu Ujedinjenim nacijama, da ne dobijemo za uzvrat ništa. I jednostavno u takvom slučaju ne može da postoji nikakvo rešenje. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i onda šta se dešava? Jedna istorijska prilika koja je bila pred nama da rešimo konačno taj problem koji sve nas drži zamrznute već 30-40 godina. Ostala je ta šansa propuštena i nažalost taj problem će biti nasleđen i budućim generacijama na ovim prostorima. I nažalost mislim većina čak i
i građana Srbije možda nije na vreme u stvari mogla da vidi stvari da smo mi zaista imali istorijsku šansu pre svega prethodnom periodu da donesemo neko rešenje koje može konačno da Srbiji stvori uslov da krene napred. To je bilo konkretno razgraničenje. Nažalost, videli smo da za tu ideju nemamo podršku ni na Kosovu, nemamo unutar Srbije, da nemamo u međunarodnoj zajednici i to je dobro rekao predsjednik Srbije. Ajde da onda vidimo šta svi kažu ostali, kako to rešenje može da bude. Ja mislim da u ovim uslovima rešenja nikakvog neće ni biti. Ali evo, ovom sastanku Brdo Brioni u Tirani je prethodila provokacija albanskog premijera Edija Rame i predsjednika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija, koji su na odvojenom susretu praktično iscrtavali kartu Velike Albanije. Tu smo negde mogli da čujemo i predsjednika koji je rekao osjetili su se da su kod kuće i da sada hoće da svoje ideje na neki način proture. Šta mislite, evo, guraju Veliku Albaniju da bi dobili Kosovo? U Večernjim novostima danas imamo tekst zašto Priština i Tirana aktiviraju priču o nacionalnom ujedinjenju. Pa to je proces koji traje, dakle, Tirana svih ovih godina je ključan saveznik Kosova, što naravno nije iznenađenje s obzirom da se radi o jednom narodu sa obe strane granice. Oni su povukli određene poteze koji formalno neformalno dovode Kosovo i Albaniju u neku jedinstvenu teritorijalnu celinu. Dakle, vi čak i nemate danas granicu između Kosova i Albanije. Povukli su se tamo granični policajci. Pre toga izgrađen je autoput između Prištine i Drača. Dakle, povezali ste i saobraćajno te dve teritorije. I ja mislim, nažalost, da Velika Albanija je proces koji traje i možda proces koji će da zaživi bez obzira na sve naša želja, neka naša protivljenja. Međutim, ono što ne smemo da pristanujemo, to je da dobrovoljno damo svoju teritoriju, da tražimo i dalje rešenje, ali ja mislim da treba celo naše društvo da shvati u kakvom smo mi opasnosti, kakvom se problemu nalazimo. Nažalost, Albanci se neće zaustaviti na tome. Pokazali su da oni imaju jednu agresivnu politiku, da za to imaju saveznike. Ali ta agresivna politika prolazi. Izreka ćutanja je znak odobravanja, mogla bi možda da objasni pasivnost. Pa upravo tako, dakle, Albanci su ključni saveznici, pre svega Sjedinjenih Američkih Država na prostoru jugoistočne Evrope. Oni su se pokazali kao narod koji ima određene potencijale i političke, i demografske, i ekonomske i nažalost oni su trenutno narod u ekspanziji što se tiče prostora Balkana. Ali opet kažem, ako mi uspemo da ih zaustavimo na neki način na Kosovu, dakle, bar da ne dozvolimo da dođu tamo gde danas nisu, a to je sever Kosova, možda ćemo taj proces zaustaviti kratkotrajno kako bi ceo taj projekat Velike Albanije doživao neuspeh. Hladno rukovanje danas, evo, rukovanje Vučića i Tačija, izveštači iz Tirane su ocenili kao hladno, sa čime se srpski predsjednik saglasio, objasnivši da se rukovao sa svima sa kojima se sreo, pa i sa Tačima, ali da to ne znači nikakav pomak, uobičajeno zajedničko fotografisanje sa domaćinima samita koji su i ovoga puta bili predsjednici Albanije, Hrvatske i Slovenije. Dakle, to se desilo i srpski, u stvari uobičajeno fotografisanje sa domaćinima koji su ovoga puta bili predsjednici Albanije, Hrvatske i Slovenije i srpski predsjednik je izbegao. On se sa svima njima rukovao, ali se onda okrenuo ne sačekajući da se napravi zajednička fotografija. Na pitanje novinara zašto se samo on nije fotografisao, Vučić je rekao da nema pojma i da se nije bavio tehnikom. Dosta su se mediji bavili, ali također imamo i to da potez predsjednika prištinskih institucija nije hteo na ručak zbog Dodika. Pa pazite, znate kako, što se tiče samih kosovskih političara, Hašim Tači čak je i najmanji problem po Srbiju, po srpski narod na Kosovu i Metohiji, smo videli da bez obzira šta misle o njemu, a mislimo naravno da je ratni zločinac, da je albanski nacionalista, da je čak od svih njih i jedini neko ko može da pristane neki kompromis, jer čak i on se direktno i otvoreno suprotstavio tim taksama i u nekim izjavama rekao da bi možda mogao da podrži ideju razgraničenja, odnosno podele Kosova. U svakom slučaju bolje Hašim Tači nego Ramuš Haradinaj ili neki drugi albanski političari,
koji mnogo više mrze Srbiju i koji nisu spremni da čak ni pregovaraju sa našom stranom. Ali ono što je činjenica da mi moramo da imamo taj čvrst stav, da pokazujemo da Kosovo za nas nije država i da im kroz taj i simbolički značaj ne pridajemo državnički značaj, a sa druge strane dužnost svakog predsjednika Srbije, svakog političara iz Srbije jeste da pregovara, da odlazi tamo i čak da mu nije prijatno, jer jednostavno taj problem mora da se reši. Srbija sa zamrznutim konfliktom, sa Kosovom kao okovom oko sebe ne može dalje. Dakle, svaki predsjednik Srbije, trenutno Aleksandar Vučić, bez obzira na sve, bez obzira na pritiske, na uvrede, on treba da odlazi tamo na svakom mestu gde su međunarodni zvaničnici, da pregovara i da dogovara zbog interesa Srbije i zbog građana Srbije. Sad, da li će taj problem biti rešen, to nije samo naravno do nas, mora da postoji volja druge strane i pre svega međunarodne zajednice koja, bojim se, sve više ulazi u jednu fazu gde pre svega sve manje se interesuje za problem Balkana, a sa druge strane ostaje pri nekim stavovima koji naravno ne vode do nikakvog rešenja, do nikakvog kompromisa. I postavlja se pitanje zašto je situacija danas ovakva. Potpredsednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić optužio je lidera Narodne stranke Vuka Jeremića da je albanskim separatistima na tacni dao međunarodnu potvrdu legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Đurić je Jeremiću poručio da se pre nego što se usudi da izgovori reč veleizdaja pogleda u ogledalo, jer upravo tamo će, kaže, videti lice koje bi taj opis najbolje pristajao. Pa mi moramo da imamo neki unutrašnji konsenzus o najvažnijim nacionalnim temama. Dakle, nisu dobre ti unutrašnji sukobi unutar same Srbije kada je reč o nekim temama koje su važne za sve građane Srbije, za nas kao narod. Dakle, hajde da se malo ugledamo, pa čak i na te Albance, na neke druge susedne države, da bez obzira na političke razlike, na sukobe između političkih strana, kada se radi o nacionalnim temama, o nacionalnim pitanjima, tu budemo jedinstveni i da imamo zaista jedinstvene stavove koje ćemo da zastupamo bez obzira gde se nalazili. Nažalost, mi smo se uvek kao narod delili u prošlosti na različite načine, tako da ni oko Kosova i načinu rešavanja kosovskog problema opet nismo jedinstveni. Pa čak evo moj lični primjer, ja koliko puta sam u nekim nastupima otvoreno govorio neko svoje mišljenje, šta zastupam, kako vidim da se to pitanje može rešiti na najbolji način za naš narod i za državu, pa se napadnu sa različitih strana i da sam izdajnik i da podržavam zvaničnu politiku zbog ne znam čega, onda opet postavljam pitanjima onima koji tu napadaju takvo rešenje, šta oni nude ako se ne slažu sa ovim. Dakle, I kakav odgovor dobijete kada postavite to pitanje? Odgovor dobijem bez ikakvih argumenata, dakle, da ja lično hoću da predam Kosovo, da bez obzira što sam otvoreno rekao da razgraničenje put, da sačuvamo ono što imamo na Kosovu, da sačuvamo 4 opštine na severu Kosova, da sprečimo stvaranje velike Albanije, dobijem epitet nekog izdajnika, a od strane oni koji nikada nisu bili na Kosovu, koji ne nude nikakvo rešenje i koji zagovaraju isto ono što zagovara Ramuš Haradinaj, neki albanski političari, a to je da nema podele Kosova, da Kosovo mora biti celovito, a na taj način samo dovodimo do toga da Kosovo postane zaista nezavisno i da postane potpuno druga država. Dakle, svih ovih godina moraju građani Srbije da shvate da zamrznuti konflikt nije rešenje. Svih ovih godina samo smo mi bili zamrznuti, Albanci su otišli svojim putem. Dakle, ne smemo im dozvolimo da se to rešenje donese bez nas. Jedino ako Srbija bude učestvovala u tom rešenju, možemo nešto da izborimo se za neke naše interese za naš narod. Ako njima dopustimo da rešavaju pitanje Kosova bez nas i ako budemo otišli sa tih razgovora, bojim se da će se to katastrofalno završiti po Srbiju. U svakom slučaju, to bez nas ne može i evo, predsjednik je juče rekao, slede nam vunena vremena i ono što je također rekao, nema sile koja će nas naterati da idemo protiv sopstvenih interesa, to je juče poručio predsjednik. Ali kada govorimo o građanima i o tome šta oni misle, evo istraživanje agencije Faktor Plus i Blica, šta građani Srbije misle o rešenju pitanja Kosova. Tu imamo sada situaciju kako građani nisu optimisti kada je reč o rešenju kosovskog problema, ne očekuju da Aleksandar Vučić potpiše priznanje, ali većinski kažu i da taj problem neće biti rešen uskoro. I Vladimir Pejić iz Faktor Plusa kaže, iako zamrznuti konflikt nije definisan
potpisan, ljudima je prihvatljiv jer ne zahteva ni lično ni nacionalno odricanje. A šta znači zamrznuti konflikti? Ja se bojim ako stvarno ne dođe do nekog rješenja kompromisa da će Kosovo krenuti svojim putem, da će oni dobiti državu sa nama ali i bez nas. Dakle, posljednji je taj voz koji možemo da uskočimo, da konačno rešimo to pitanje, a koje neće značiti poraz po srpske interese, a ti srpski porazi su se nizali svih ovih godina. Dakle, svaki put kad smo dobili neku istorijsku šansu da rešimo pitanje Kosova, ako je bilo odbijeno s srpske strane, svaki naredni predlog je bio lošiji od onog prethodnog. Sjetimo se Sambora Rambujeja, pa plana Martija Ahtisarija. Pa danas bi svi potpisali plan Martija Ahtisarija kad bi on mogao da se vrati, kad bi nam on bio ponuđen. Dakle, i ono što trenutno imamo na Kosovu, a imamo, dakle, kontrolu na 4 opštine na severu Kosova, imamo i dalje tamo stanovništvo koje živi, imamo neke tamo političke, ekonomske poluge, ajde da to iskoristimo dok još imamo, a ne da dozvolimo da nas zbog naših stavova oni nam to oduzmu i onda da zaista nemamo ništa u svojim rukama, pa da ne možemo da se izborimo ni za ono što je minimum naših državnih nacionalnih interesa. I na kraju krajeva ja sam zaista mislio da do tog razgraničenja može da dođe, da sam mislio da je to neka ideja koja bez obzira što je bila ponuđena pre nekih 20 godina i pre toga od strane Dobrice Ćosića i Zorana Đinđića, mislio sam da konačno su se neke kockice sklopile međunarodnoj zajednici i u našem okruženju, da međunarodna zajednica može to da prihvati. Video sam da čak kad bi se to i desilo da većina građana Srbije to ne bi podržala i nažalost došli smo da to da mogu i otvoreno da kažem ono što kaže i predsjednik Aleksandar Vučić, da sigurno do razgraničenja nažalost neće doći. Ne zbog nas, nego zato što to ne prihvataju kosovski Albanci, ne prihvata međunarodna zajednica, pre svega određene evropske države i došli smo do toga da rješenje ne može da bude, a i ako bude, to neće biti dobro po Srbiji. Evo danas u Informeru istraživanje 90% maturanata protiv Evropske unije. Mlade generacije sve manje veruju da je bolji život izvan naše zemlje. Čak 90% njih nije za ulazak u Evropsku uniju. Većina smatra da ulazak ne bi doneo nikakav boljitak. Pa znate kako, ulazak u Evropsku uniju, sama Evropska unija ne znači automatski kvalitet života. Dakle, imamo različitih primjera. Imamo primjer Poljske i Češke koji su maksimalno iskoristili svoje evropsko članstvo da bi prosperirali, kako bi podigli standard svojih građana, kako bi se razvijeli, kako bi privukli finansijska sredstva iz tih evropskih fondova, ali imamo, na primjer Hrvatske, Bugarske, koje su čak i možda propale otkad su ušle u Europsku uniju jer jednostavno nisu iskoristili tu šansu. Dakle, Europska unija, građani opet trebaju da shvate da ona samo pruža šansu da mi uzmemo nešto što nam je ponuđeno. Dakle, opet i do nas niko neće da sredi naše dvorište ako to ne učinimo mi sami. Europska unija je samo mehanizam kako da usvojimo određena pravila i vrednosti, da ova država konačno bude normalna, da naše društvo postane europsko društvo zasnovano na nekim merilima pod kojima ceo normalan svet funkcioniše. Dakle, svi hoće bolji standard, hoće vladavinu prava, hoće kvalitetnije školstvo i obrazovanje, hoće moderne tehnologije, a to je u ovom slučaju Europska unija najviše nudi. Međutim, plašim se da ukoliko sada ovakva Srbija uđe u Europsku uniju, a ipak mislim da neće, da bi se desilo veliki odliv stanovništva Srbije ka zemljama Europske unije i zato mi moramo da iskoristimo te naredne godine kada ćemo samo biti u tom procesu ka Europskoj uniji, da zaista podignemo našu ekonomiju, podignemo standard građana, stvorimo uslove da zaista postanemo ravnopravan član Europske unije i onda da kažemo da smo stvorili jednu modernu europsku državu na ovim prostorima. Imamo veliki problem sa odlivom mladih ljudi iz Srbije, pre svega sa školovanim kadrom koji ovdje ne vidi perspektivu i to će biti ključan problem koji ćemo mi morati da rešavamo u narednom periodu. Dakle, mladi ljudi, nezaposleni trenutno, koji nemaju možda šansu u ovoj državi, koji gledaju svoju perspektivu u inostranstvu, morat ćemo da tražimo kako njihove zahteve ovde da stvorimo, odnosno da im damo priliku da se ostvare, da grade porodice, da se zaposle u našoj državi, jer ako mladi odu, zaista ova država neće imati budućnost. Sve više se o tome razmišlja i to jeste jedna od strategija
države da se zadrže mladi ljudi u našoj zemlji. Evo, i tome svedoče i brojne investicije koje dolaze. Evo, kada govorimo o investicijama, većina nemačkih investitora zadovoljna poslovanjem u Srbiji, ponovo bi ovde ulagali, čak 80% bi opet izabralo našu zemlju za investiranje. Imamo za kraj još jednu temu, a to je povodom Dana pobede danas velika vojna parada u Nišu. Srbija nikad jača. Građani će prvi put moći uživo da vide oklopne helikoptere Mi-35 i modernizovane ruske tenkove T-72, domaće borbene sisteme Lazar, Miloš, Nora, specijalce opremljene po programu 1500. To je lepa prilika da se vidi vojna snaga Srbije koja je, mora se reći objektivno, dakle, narasla prethodnih godina. Srbija je dosta uložila modernizaciju svog naoružanja, u vojnu opremu. Dakle, Vojska Srbije dobila neki novi kvalitet i ne čudi, dakle, sve one statistike koje pokazuju istraživanje da je Vojska Srbije bedljivo najmoćnija u regionu. Dakle, prvi put posle ne znam koliko godina smo obnovili naše ratno vazduhoplovstvo. Također naša namenska industrija se povećala za nekoliko puta i samo treba nastaviti u tom pravcu, jer i sva ona druga pitanja koje smo govorili ranije o Kosovu može se mnogo lakše i sigurnije, dakle, rešavati ukoliko imate vojnu snagu iza sebe. Dakle, nijedna ozbiljna država nije moćna, nije jaka ako nema ozbiljnu oružanu silu iza sebe i drago mi je da u bar tom segmentu Srbija napreduje, da je Srbija uložila kako bi naravno Srbija imala zaštitu kako bi mogla da sačuva svoju nezavisnost u narednom periodu. I danas će svi moći da vide ogroman napredak u opremanju vojske i policije. Hvala vam mnogo što ste bili gosti naše emisije.